Turabaramukije nshuti bakunzi bacu mukomeje kudutega yombi aho muri mu bice bitandukanye. Turabaramukije tubifuriza igitondo cyiza, tubifuriza kuzindukana amahoro n'imigisha by'Uwiteka mu mirimo mukora itandukanye ya buri munsi. Turi mu gitondo cyo ku cyumweru tariki 16 ukwezi ni ukwa kane umwaka n'ibihumbi 2025. Turi muri iki gitondo tuzindukanye update, tuzindukanye amakuru menshi akomeje kuvugwa hirya no hino. Gusa mbere yuko ninjira muri aya makuru, reka mbanze nsuhuze inshuti zacu zikomeje kutwereka ko zidukurikiye 5 kuri 5. Nagusuhuje wowe Manirareba Ernest, ni nako nsuhuza uwitwa Nsekanabo Jackson watubwiye ko adukurikiye 5 kuri 5, nkasuhuza uwitwa Uwimbabazi Chartine, nkongera nkasuhuza Habimana Olivier nawe utubwira ko adukunda 5 kuri 5. Nawe nkagusaba kujya munsi ya video ukatubwira aho uherereye, ubundi amakuru yacu ukayakurikira 5 kwa 5, ubundi amakuru yacu tukayakugezaho uko bwije nuko bukeye. Iki gitondo ibintu byongeye kurushaho kuba bibi, ibintu byongeye kurushaho kuzamba. Ni mu mujyi wa Goma, mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kuva mu gitondo cyo kuri iki cyumweru, ibisasu biremereye byongeye guterwa ahitwa Keshero, byongeye guterwa ahitwa Ndosho, byongeye guterwa ahitwa Mugunga. Aha hose ni muri Kivu y'Amajyaruguru, dore ko intambara irimo irabica bigacika. Amakuru aturuka mu nzego zitandukanye, iz'umutekano, abaturage, societe civile, aremeza ko urusaku rw'imbunda ziremereye rurimo kumvikana hano kuri Rusayo wegera parike ya Virunga, aho ingabo za Congo FARDC, Wazalendo bose barimo kunyanyagiza ibisasu biremereye ku birindiro by'umutwe wa M23. Iyi mirwano muri iki gitondo ije ikurikirana n'ibisasu biremereye byumvikanye Keshero ku munsi w'ejo, bituma abaturage bagira ubwoba batangira guhunga. Umuturage umwe mu gace ka Keshero wavuganye n'itangazamakuru yagize ati: twaraye turi maso, urusaku rw'ibisasu biremereye ntabwo rwigeze ruhagarara. Amakuru aturuka muri aka gace avuga ko amakimbirane afitanye isano n'igitero cy'abasirikare ba Wazalendo bagabye ku birindiro bya M23 bagira ngo bayikure ahangaha mu mujyi wa Goma. Abayobozi b'ihuriro ry'imitwe ya Alliance Forever Congo na M23 bavuga ko bazarwana paka kugeza ku munota wa nyuma, ariko badateze gusiga ibice bafashe ngo babisige mu maboko y'ingabo za Congo FARDC. N'imirwano ibaye nyuma yuko hari hateguwe ibiganiro bigomba guhuza leta ya Kinshasa na M23, ariko ibi biganiro ntibikibaye. Amakuru aturuka indani, amakuru yemezwa n'ibinyamakuru bitandukanye birimo ibiro ntaramakuru by'Abafaransa RFI, ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters, nuko magingo aya ngaya wari Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa yanze kwitabira ibiganiro byari kubahuza n'abayobozi ba leta ya Kinshasa. Ni ibiganiro byagombaga kubera iduha muri Katari. Impamvu y'ibyo biganiro ntabwo yigeze imenyekana yatumye bitaba. Gusa amakuru aturuka indani nuko magingo aya ngaya Perezida Felix Antoine Tshisekedi yaba yaramaze gufata tekinike yo kuba agaragaza ko adashaka ko intambara ihagarara, akabicisha mu biganiro. Murabizi ko leta ya Kinshasa yamaze kwitabaza abasirikare 500, amatsinda 3 cyangwa se batayo 3 z'abasirikare zigomba kumufasha kwirukana umutwe wa M23. n'abasirikare baturutse ku butaka bw'Ububirigi. Ububirigi bwamaze kubageza mu gace ka Kindu, aha ni muri teritwari ya Mainema, ugakubitaho abasirikare b'Abarundi, ukongeraho Wazalendo, ukongeraho FDLR. Ni ikigaragara ko ibintu byose ashaka ari uko urugamba atazigera aruhagarika. Nyamara umuvugizi w'inyeshyamba za M23 mu ishami rya politike, akaba no muvugizi wayo mu bya politike, Lawrence Kanyuka, aherutse gutangaza ko ibyo leta ya Kinshasa irimo irakora batabyitayeho. Icyo bashaka ari ugukomeza kurinda abaturage babasubiza mu buzima busanzwe. Umujyi wa Goma
umujyi wa Bukavu. Ibi ni ibice by'ingenzi byo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru byamaze kugwa mu maboko y'izi ntare za Sarambwe, zirimo kugaragaza ko ziteguye gufata n'ahandi harimo Kisangani ndetse na Katanga. Kugeza amagingo aya ngaya, abasesenguzi mu bya politike n'abakurikirana hafi ibibera muri Kongo barimo baremeza badashidikanya ko igikoreshwa cyose kigomba gukoreshwa, ariko intambara ikaba yahagarara, kuko abaturage bakomeje kubirenganiramo uko bwije n'uko bukeye. Abaturage bakomeje kuhasiga ubuzima uko bwije n'uko bukeye, kandi leta ya Kinshasa iraho irimo irarebera ibirimo kuba umunsi ku munsi. Abaturage nibo bakomeje kuhapfira, abaturage nibo bakomeje kuhasiga ubuzima uko bwije n'uko bukeye. Ibinyamakuru bitandukanye byo muri Kongo birandika inkuru zicukumbuye bigaragaza ukuntu nihatagira igikorwa abaturage bazakomezwa kwicwa, abaturage bazakomeza kuhasiga ubuzima. By'umwihariko byose hakibazwa ikigomba gukoreshwa kugira ngo iyi ntambara ibe yahagarara. Ku munsi w'ejo hari indwanyi zigera kuri 3 za Wazalendo zasize ubuzima mu gitero gikomeye cyane zari zagabye ku mutwe wa M23. Abatuye Igoma bumvise urusaku rw'imbunda ijoro ryose. Mu gitondo hagaragaye amashusho acicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza zimwe mu nzu zatobowe n'amasasu, ibirahure by'amadirishya byamenetse. Ibindi bigaragaza ko habayeho ukurasana gukomeye cyane umwanya muremure. Muri uko kurasana hari abarwanyi 11 ba Wazalendo bafatiwe mu gace ka Quartier Layarasi Veta, aha ni muri Keshero. Bivugwa ko aba bafashwe bari bagerageje kwinjira muri uyu musozi, ariko baza gusubizwa inyuma n'izi ntare za Sarambwe. Gusa inkuru ugomba kumenya ahangaha nuko hari abarwanyi ba M23 bakomerekejwe n'urusaku rw'imbunda babanyanyagijeho. Bivugwa ko mu bakomeretse bagera kuri 16 harimo umwe wahasize ubuzima, nubwo amakuru akigaragaza ko uyu wahasize ubuzima nawe nta kintu kigaragara aratangaza ku byamubayeho, by'umwihariko umuryango we. Reka tubashimire, tubasabe gukanda like, share ndetse na comment, subscribe ibe imbere. Amakuru yacu muyakurikire 5 kuri 5.